Iyi kipe rero ya Panthère Sportive du Dinde yo muri Kameruni, murayibona niyo kipe yambaye umuhondo ndetse n'icyatsi. Aho ngaho yari igiye gukina n'ikipe yo muri Kameruni n'ubundi nayo yambara ubururu n'umweru. Konje kubasuhuza, muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Omar. Uyu munsi nkongeye kubagezaho incamake ku makuru yerekeye ikipe ya Panthère Sportive Dinde yo muri Kameruni yatomboye Rayon Sport yo mu Rwanda. Ikipe yacu kuzakina mu gikombe cya CAF Confederation Cup. Iyi kipe rero ikaba ari ikipe yo muri Kameruni yashinzwe mu mwaka w'1952, ni kuva kugeza uyu munsi imaze imyaka 74. Ikaba ibarirwa mu burengerazuba cyangwa iherereye mu burengerazuba bwa Kameruni. Iyi kipe rero ikaba nta bintu birebire ifite, ngiye kubakorera komparizo cyangwa igereranya hagati yayo na Rayon Sport shingiye ku bikombe ifite bitandukanye ndetse n'ibigwi byayo mu mupira w'amaguru muri rusange. Nubwo imaze imyaka 74, nta gikombe cya shampiyona ya Kameruni yari yatwara mu myaka 74 yose imaze. Abareba tubavuze ko twari inka y'umwami tukananirwa kwishyura zamupima urumogi, kuko ngo inka y'umwami barayishiye banamukopa n'izindi. Ubu ibyishimo by'abarengo ntibikiri nk'akabariro k'inkoko, ngo bigiye guhinduka nk'urukundo rw'Imana rutarondoreka. Bazajya bishima amanywa n'ijoro, ni ukuva mu bwiza ngo bajya mu bundi. Abarengo bagiye gusaba Ferwafa kuri Super Coupe bazakinisha Rayon y'abagore, kuko ngo 11 b'abazungu nibajya gukina n'ikipe irya 5. Abafana ba Peri bo bayibwiye ko kubura umugore w'isezerano bitakubuza guharikwa cyangwa gusendwa. Ubundi ngo bahita bayifanura bigira kuri Murera. Akawa mugano uvuga ngo Satani yaguteye inzuki zaguhaye ubucuzi we na minyo. Batitaye ku kuba APR yarabahaye ibyishimo n'ibikombe, bamwe mu bafana ngo batangiye kuyihambiriza. Gusa ngo APR yababwiye ko guhungira muri Rayon Sport kugira n'icyo twaye muri 2009 ikagira n'icyo yatwaye muri 2025. Ibyo byerekana ko iyi kipe yatwaye icyambere muri 1988, hanyuma imara imyaka 21 itarongera kubona ikindi, ikibona muri 2009. Hanyuma uyu mwaka wa 2009 mbibutse ko yari ivuye mu cyiciro cya kabiri isubiye mu cyiciro cya mbere, aba ari nabwo itwara igikombe cy'igihugu muri uyu mwaka wa 2009. Iyi kipe rero ifite ibikombe 3 by'igihugu cyangwa ibikombe 3 by'amahoro ariko tubyita Rayon Sport, mu gihe Rayon Sport ifite ibikombe 10. Ikagira Super Coupe imwe yatwaye muri uyu mwaka wa 2025-2026, mu gihe Rayon Sport ifite Super Coupe 3. Ibindi bikombe ifite ntabyo. Rayon Sport ifite kimwe cya Sekafa yatwaye mu 1998. Iyi kipe ya Panthère Sportive Dinde ikaba ifite ibikombe bibiri bya shampiyona y'icyiciro cya kabiri. Iyo yatwaye muri 2008-2009 ubwo yari yaragiye mu cyiciro cya kabiri, ikaba yarabonye iki gikombe 2008-2009 ubwo yasubiye mu cyiciro cya mbere muri shampiyona ya Kameruni. Hanyuma no muri 2019-2020 nabwo 2018-2019-2020 yazaga mu cyiciro cya kabiri, nabwo itwara igikombe cya shampiyona y'icyiciro cya kabiri, ihita imanuka mu cyiciro cya mbere. Nta makuru dufite azwi yaba yerekana ko Rayon Sport yaba yarigeze kuba mu cyiciro
cya kabiri. Iyi kipe rero n'imyanya yagiye ibona muri shampiyona y'iwabo muri Kameruni ni imyanya ya kure, usibye inshuro ebyiri zonyine. Mu mwaka w'1991 yabaye iya kabiri muri shampiyona yabo, no muri 2025 nabwo iba iya kabiri muri shampiyona yabo, naho ubundi nta kindi gihe yaba yarigeze kubona uyu mwanya. Mu gihe Rayon Sport baze inshuro yabaye iya kabiri muri shampiyona y'u Rwanda ntabwo wazibara, wasanga ari nyinshi cyane. Hanyuma rero mu byerekeranye na CAF Champions League ntabwo iritabira na rimwe, mu gihe Rayon Sport yigeze kwitabira CAF Champions League muri 1994 ubwo yahuraga na Al Hilal Omdurman. Rayon Sport ndetse igasezerera Al Hilal Omdurman ku bitego 4-2, mu gihe yiteguraga kujya mu ijonjora rikurikiye mu matsinda. Mu Rwanda hahita haba jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Gusohoka kwa Rayon Sport ko kurahagaze, na benshi mu bakinnyi bayo n'abakunzi bayo n'abafana bayo na bamwe mu bayobozi bayo batakaza ubuzima muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Hanyuma mu bijyanye na CAF Confederation Cup, iyi kipe ya Panthère Sportive Bwinde imaze kwitabira inshuro 3, ni iya 4. Inshuro ya mbere yitabiriye muri 2010, yongera kwitabira 2013, yongera kwitabira 2015. Muri uyu mwaka wa 2015 ndibutse ko na Rayon Sport aribwo yari yitabiriye, hanyuma biranahura. Rayon Sport isezerera ikipe ya Panthère Sportive Bwinde mu mwaka wa 2015. Hanyuma rero Rayon Sport nayo inshuro imaze kwitabira ni nyinshi, ariko iy'ingenzi ni muri 2018 ubwo yageraga mu mikino y'amatsinda ndetse ikayarenga ikagera no muri 1/4 igasezererwa na Enyimba yo muri Nigeria, murabyibuka. Hanyuma rero mukambaza muti iyi kipe se yambara ite? Iyi kipe ya Panthère Sportive Bwinde yambara umuhondo n'icyatsi bivanze, ndetse na logo yabo cyangwa ikirango cyabo kirimo umuhondo n'icyatsi bivanze, ndetse n'intare cyangwa panthère mu kirango cyabo, mu gihe Rayon Sport yambara ubururu n'umweru. Hanyuma ndibutse ko nanone ifite abakinnyi bakomeye, nubwo ari ikipe idafite ibigwi n'amateka akomeye nka Rayon Sport, ariko ifite abakinnyi bakomeye nk'uwitwa Fopa Blando ni umwataka, Emmanuel Bekwe Uzoma ukomoka muri Nigeria, Conrad Fatseu Sinyam unyaruka cyane, ni umu left winger unyaruka cyane. Rayon Sport igomba kuzamwitondera. Hanyuma ikagira umuzamu, witwa Edouard Sombang, kapiteni wayo akitwa Bertin Ngwemaru, mu gihe abakapiteni bo mu Rwanda bari Rayon Sport murabazi, ndetse n'abakinnyi bashyashya ifite nabo bakomeye murabazi, ntabwo nigomba mbasubiramo. Ariko reka njye ku gasirino. Iyi kipe ya Panthère Sportive Bwinde yitwa Nzuwi Manto, ni izina ry'irisirino bayita iwabo, mu gihe hano ikipe ya Rayon Sport yitwa Gikundiro, yitwa Murera, yitwa Isaro ry'Inyanza, yitwa Gasenyi, ikipe y'Imana, ikipe y'Abanyarwanda. Ayo ni amazina yose y'amasirino bita Rayon Sport, Gikundiro, Isaro ry'Inyanza, ikipe y'Abareyo,
aya ni amazina yose yitwa iyi kipe yacu. Murakoze rero, ndabasaba gukora subscribe rwose ndabinginze.